intombi yami bese intombi yami bese angithandana nayo bese ngazi ngihambe into ngahlangana intombazana ngithe iyangithanda yabo yakusukela yaqomisa ngithi iyangithanda sasathandana ke naye khona lokho wasemgaqweni lo wasemgaqweni sathandana nakhe bese kuphantele lento bese ngihamba sekuyilento manje bese ngihamba ngitshontsha bese bese ngeqa bese ebusuku ngilali bese ngivuka kumekanetha kufanele ngivuke makunetha ngoba kutshontsheka kahle makunetha yini why ngitshontsha kahle makunetha makunetha ngithi abantu bakuyanetha bayasaba ukuphumela eminyango yabona bayikho umuntu ozojaha umuntu ezolunetha yilo kwazi khona ukubamba kahle inkunzi lo kwazi khona ukwenza kahle izinto manginetha ngivuke bese nginethwe emvula ngihambe ngephantela lento phela ukuqala ngitshele phela lento ethi hayi phela yazi ukuthini phela mina phela ngineza amathuba amathathu phela yabo kwesithathu phela umuntu phela uneza amathuba yini into okade umbamba uthi phela ngambamba uqala yabo uyazi ukuthi ibhubese like ladla umuntu liyabulawa ngoba lizofuna ukuphinda omunye umbamba uqala ngembamba uqala phela angishayela iflop wenzani uqala ethi angenza isilima asho ethi athi bethi uyabuya ngidale ngedwa cabanga ethi ngidale bese ngidale ngedwa mondise ngidale utshelana icabanga uthini kimondise bese ngimiyeke lapho umale engamali umxolele abuye kuseni phinde futhi second time phinde futhi angidalise ngedwa third time ikazi kwenzakalani third time ngize ngimshiye azenzakalani third time okay ngiyahamba ngiyothenga ihunga lapha ngiyabuya nayo then bese sihlangana naye anthi yabo athi mina ngiyabuya ngisayitoilet yabo ngithi mina sengithenga lesa escape ngithi hayi khululeke escape ngizosiphatha yabo sikhomela endlini athi hayi okay bese ngithi ngama bese emvuleni nendawo ngimisa kuyona iyanele ngama ethi kwazi kwasa yazi ngabona ilanga bese liphumile ngimanzi bese abanga ekusile ngize ngibiza omunye umjiti semjita hayi boza lana bese wanitha kanje hlala lapha ngilale cabanga lento bese soqhamuka emini mfethu yeza bese uthini kwenzakaleni usaba ukubuya ngenxa yemvula ngicela ngathi hayi bese ngehlukane bese sikwazi ukuthandana nawe lendlela bese wenza ngayo bese wayejezisa ukushelela bese yabo captain ngamthetha ngengcono bese sihlukane bese manje ngendlela wenza ngayo ayimfethi iyangihlula mina yabona leyo nto leyo kanti nami bese ngangimzama bese ngoba wathi wayikhala yabo khala ngokuthi abukudayisa ngomzimba akayithandi yonke leyo nto yabo bese intombazane ngiyizwela sometimes yabona leyo nto bese baphela ubambo lakho yabona ubambo lakho ithekeni uma ifika kuwena ikhala noma ngathi wrong kangakanani bese uyayizwela kwehlela ngenzansi bese kusubambo lakhe ungenzela noma yini mfethu nalokho othi ngokuzuyenzele uzowenzela ngithi yabona leyo nto leyo and futhi yabo mina ngikwazi ukuhlala ngaphandle kwentombazane yabo ngibona ngihlala ngaphandle kwentombazane angikwazi ukuhlala ngaphandle kwentombazane yabo ngibona ngisilwane angiphili mina ngisilwane straight yabo ngoba manje ngihleli ngaphandle komuntu wesifazane yabo leyo nto leyo anginawo unembeza kodwa makhona umuntu wesifazane uyabuya unembeza ngiyaba nonembeza ukuthi kumele ngigeze ngidliwe kamnandi kumele ngiyithande kumele ngithenge into yokudla kumele kahle ufuna i-support system hayi ku-support system angidalelwanga ukuthi ngihlale ngedwa hawu madoda uNkulunkulu azangidalela emhlabeni ukuthi mina ngihlale ngedwa azange nje azangilethe emhlabeni ukuthi manje uthi wayiphuca ubani lentombi ubani wakuphuca hayi phuca omunye umjito ongenenyawo oparalyzed umuntu ongenenyawo Chana ngangidiniwe yabo ngangicasukile for the first ngangicasukile yabo sokuqala ngangicasukile sokulesibili yafika ukuxolisa akafuni ngixolele yabo but ngangaxolisa because ngabona ukuthi yabo mangixolela uzoqhubeka ayenze lento kanti manje mina maningi ama sacrifice engiwathathayo ngayo yabona even loser even nanempilo mhlambe ngayo yabona leyo nto leyo so ngabona ukuthi hayi angamxoleli yabo mhlambe khona ongcono mhlambe uzayo esekuphela isikhathi eside angiboni khona ongcono lezi zinto ziyafana bafo But ngeke ngisho ukuthi siyafana bese ngoba wonke ithekeni engithana naye lokushini ekuthiwa Andile it's Andile bese naye kusuka sakhula suka from a primary Andile mfethu ngakabhemi wonke sithandana na Andile asinayo ingane na Andile so aziwe ekhaya Andile akamdadane so kamdadane isihlobo nasekhaya but bezama ukuhlukanisa but manje sihlukane yabo nina nathana na kanjani izihlobo Chana mina ngakasithola
Jobe kamajani. Uma wami wakamkhize. Ho. Wakamkhize. Mzala, mntaka aunty. Kanti wena ungakethi wena? Ungitshelani manje? Ngikutshela umama. Ngiyasho ukuthi ngeke ube mude kanje. Iseluphundla lethi awungezwa ngikhala ngithi ungwakabani. Ngizabuza ukuthi le structure ngathi ngiyasazi manje. Ngiyakutshela. Kwabe sibe simajembele ezanhlame omele tshena ubada phunela mumbo omhlophe okhanya amasesweni. Awu madoda wonolala nomuntu enduno vuka khwifila ngaphandle madoda. Hayi mina loyo. Mntaka aunty. Yeah, nayi le ntombi kamdadane. Le ntombi kamdadane ihlobo nasekhaya mebesho. Kanjani? Angasho ukuthi yabona if kuzoba khona umuntu emndenini wakamkhize ozothatha kamdadane. Then akekho umuntu osengakwazi ukuphinda thatha mdadane. Hayi ngeke sivumele le nto leyo. Kuyenzeka. Ingane yenze ukuthi insizwa ithathe emzini owodwa nje impela straight zelamani. Nina ke then babena lokho ukuthi hayi wakamdadane ngasekhaya yabona babedlala ngawo. Sandana naye andile agcina sehlala nasekhaya madoda. Bese ke wena kanti emzikweni ngingena kanjani ke shoot andile ngibe ne-affair naye ngithaye nenye ingane ekuthiwa andile. Enye futhi akuyena andile yabo. Andile no? Andile. Ya bafani amagama abafani. Awuphele sibo. Angithi yabo lo munye uandile. Lo munye uandile. W. It's A and W. Uandile no andile. Okay. Uandile ke ngithandana naye. Uandile ke yabo le hlobo lethanda ukubhema insango yabo. Namvele phela ngisengiphuma namvele phela insango yabo. Manje uandile ke engayithandi into sengibhema insango yabo. Kusho manje andile ngithi yabo ngilongifihlele. Lo nto engimthanda kuyona uandile engithanda kuyona. Fika nensango lana ngibhemisa. Awongenzela noma yini engifunayo yabona leyo nto leyo ayikho into engithi makayenza angayenzi ithi nasembhedeni wenza yonke into engifunayo ayikho into angayenzi indoda ayikho into angayenzi yabona leyo nto leyo manje lo lo stubborn lo stubborn even noma ngizenza sex na yabo uyazimo samncane thola ukuthi ngazi ukuthi umuntu yabo angaflowa nawe manje ungathi ufuna ukuncengwa akalithanda ucansi yabona lona uthola ukuthi hayi alithanda ufuna ukuthi umncenge nje. Hey manje khona ongancengwa ngapha. Khona ongancengwa ngapha uvedane nje. Ubuso ufika nini? Hey manje ke le ngane kanti ngane leyibhemiwe. Okay. Uphakathi uzoxabana nami. Asiyiqali ke lapho. Sizoyibuyisela emuva siyiqale phansi. Kahlale ngisafuna ukuzwa le ndoda yakuthathela intombi ngenanyawo. Nina bedlodle nophapha ekhanda kamenza indaba ulalela umuntu omemeza athi yakhala yalilo uthi igula lika Jama lichithekile nina bakambudu ibomvu njengegazi. Awu madoda lo khuluma ngoprofessor ngingawamkhiza ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi le oyethameli how I ended up in drugs ohlelo olungaphansi kweMp TV1 lasilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa abantu sibawela kanjani ezidakamizweni ngenhloso yokuzama ukubhula umlilo ungafi khona ngenhloso yokuzama ukuvala imbobo yongena sivula eyokuphuma si raise iawareness siletha ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa so abantu basobe besixoxela ngempilo zabo ukuthi sithi ngangena kanje ezidakamizweni ngoba sengisezidakamizweni nazi inkinga engibhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza ke malunga nokuzama ukuthi abantu beqaphele angifuni ukuba mude namhlanje ngiyacela usubscribe button ucindezele nebell bajoin membership abajoina mfowethu awuzi introduce ubani igama lakho ukhulelephi ufundephi ubuhlala nobani ekhaya inhlalo umphakathi binjani ekhaya isimo besinjani esikoleni ubumfundo onjani impendulo kathisha ibikhona noma cha na ukuthi waqonya usese primary futhi ubudloba ubungayiphethe kahle yeah so mfowethu awusilandise nje myself wakho mfowethu hayi mina mfethu igama lami mfethu ngusimiso mfethu ngakasithole mfethu ngitabuka lena mfethu lo ntuzene eDazenoki mfethu eDazenoki ngifunde eDazo primary yeah so mfethu ngikhulela eDazenoki mfethu ngihlala noma wami besebenza kuJanja enza uJanja sebenza uPrasa ngilungisa uJanja yabona leyo nto chama ticket njalo so mfethu khuleni kwami mfethu mina bengikhula nje mfethu yabona like ubaba unemali yabo urich baba wami ufazi abo 8 so mama bale unabafazi abo 8 so uma wami zanga zafuna ungena esithembeni because ubaba wami wasuka waye goal let way by asathola khona isithembi yabo
from the beginning ngoba ubethana noma kuphela yabo so since waye eGoli wasowabuye nabafazi baningi then wasewafuna ukwenza umfazi wokuqala yabo because uma vele wayesenezingane nawo uma wanqaba ke because uma vele wayesebenza nawo uma ube right yabo so wanqaba kumana ke so baba ube right sithi ngihlala noma bengifunda nje primary ngifunda esikoleni sinormal yabo esikoleni sabasamazulu so ngahlala ke noma na kanjalo mangihlala noma na kuze ngifika grade 7 mangifika grade 7 umfundo onjani khona esikoleni ebengisidum esikoleni ngiyaqala ukuzwa umuntu ezisho mina bethi angizokutshela iqiniso to be honest bengisidum angikwazi nanokufunda ukufunda bethi ngize ngakufunda sengimdala bethi ukufunda bengisidum abo bethi idade ngazi kuyenza ukubanga umsindo ukuthi kusazana ugcwale oronga abaningi okay ubuyisidom or ubunganaki hayi ukuthi benganaki yabo kube content ukuthi ngikude kuzona content ngikude kuzona abona mothi arts ngikude kwi-arts ngikude entweni like zezandla entweni zezandla ngikude yabo kodwa like nje ekufundeni bese kubhaleni yonke leyo nto isidom 100% sidum mina ngakulungisela ugesi ngikwakhele lezi zinto ezinhle yonke leyo nto but mawuzothi angibapeni yonke leyo nto noma ngiculele noma like ngictele like lezo zinto ngigudike kuzona okay ungathini kubazali abanezingane ezingenzi kahle kuyi-theory like ekubhaleni ekufundeni kodwa ezikwazi ukuthi zenze izinto practically ungathini kubona ngoba I think leyo nto idinga ukubukwa ngoba hayi ukuthi usukuyisidom kahle kuthi usukufa kwendaweni wrong because mina like yabona mina umzali wami mina uma mina wayibuka lento lena from bese ngifika grade 7 uSmith abo passila grade 7 phase sefele kakhulu yabona leyo nto le etshela ubaba ngeke isironi kufanele ngani uyibhele ngani nenkinga yabona leyo nto so then mase ubaba wangithatha kubaba waswa researcher ngawathola ukuthi khona isikole ekuthiwa LC class yabona leyo nto which is the Skole lesi isikole sani sabantu abenza izinto ngezandla yabo then ngafika ke la kule Skole lesi la ngaqala khona ukufunda kule Skole ekuthiwa School of Excellence ufika lapho bengifika la kule Skole bengikhona iclass bengingena like bengifunde izinto ngezandla ukufunda ukubhala bangifundise for ukufunda ukubhala bangifundise for 5 years ukufunda ukubhala nokufunda until ngize ngikwazi imagine ukuthi ngesidom kangana awusona isidom because like ezinye izinto like ukudlala ibhola ngiyafunda fast i-rap ngiyifunda fast ukuswimming ngiyifunda fast ngathola ama-microphone amaningi swimming bengiyithanda bengigude kwi-swimming surfing ngabona leyo zinto lezi bengizenza like for yabona leyo nto leyo so ke ubaba ke ehlala ema-suburbsini yabona leyo nto ehlala ema-suburbsini the ubaba ke wasuka wathi wena uzohamba uhlala eGoli yabona leyo nto wasethi uma akathathe lo muzi lo semasaphabsini kwezohlala nami uzoqhubeka isikole yabona inasmasha basebehlukene indoda ubaba wakho yathi akahlale nje la kulo muzi ukuze ezokwazi ukuthi angigade ngikwazi ukuthi ngifunde ngiqhubeke nesikole khona ubhuti omdala kuthi umlo yabona leyo nto mesuboswa omncane kuthi ulondi hayi masifika hlaleke naye umana lana uma umuza ngazi ugcine sokwakhe kanjani bese ngithi mina hayi mama mina ngisafuna ukufunda ngifunda abantu 9 ngisafuna ukuhlala la emajardini ngisafuna ukuya esikoleni yabona nje bese sekuyangicika azi ukuthi yini into esingenza ukuthi ngiyeke isikole into esingafuna ngingayi esikoleni mfethu ngashaya iflop phephetha kanjani ngaswanga kutshela wenzani bethu shuthi mfethu khona enye ingane mfethu ekuthiwa uMandisa yabo le ngane ekuthiwa uMandisa mfethu le ngane le nginye iday siyayibhemela namajita siyihlalele ivedanize kumina le ngane mfethu yabo ngiyimele ngiyihlalele cabanga mfethu ngijethi inhlanhla kanti ibhadi maqhamuka ezinhlanhla ngitshela athi kumina le ngane bethi ngihlezi ngiyibuka yabo ngihalela bese ngiyane kanje le ngane vedaniza kumina ngiyiday yathi kumina Simiso abantu basekhaya abantu abadala basekhaya bangithumele kuwena nje mfethu ukuthi ngizokutshela mfethu ukuthi hayi ethi mina nawe ngeke futhi kumele sithandane usufile ukuqonyiswa hayibo ziyakuqomisa intombi hayi futhi ngiqale thebo lengane manje ngixaka abanye intombi ehlezi mina nomfana ufana nentombazane nomfana ufana nentombi ngicasula ndo ukuthi bantu ana ukuthi intombi enhle kabi ngijwayela ngifana ufana nentombi yazi bethi yangicela yathi nje mfethu manje bakubo hayi mina ngivedane ngenze njani silokuqala ngishaya ngesiqandi ngitshele ngithi ayikho inkinga ngithandana
ngiyakuthanda ngithi ayize ekhaya ivetani ingezi yona ekhaya yabo hey lo ngithi ayize ekhaya ize ekhaya ngithi ayahlanya lo ngizomhlabela nje umhlabela khona esikoleni nangempela ngivetani ngithi ngithi nge-toilet athi uyangibiza ngithi angene e-toilet ade ngangena sinamaji hey phethi yabona wenze bona khona nama-toilet lawo uthi akhiwe kanjena phezulu avulekile hey flop lela toilet leya ngene phakathi singene nasobothi ngene phakathi ngikhisi cha yabo ngiyaqonga ngimqofa futhi babetane laba fethu laba ame phezulu babetane bavidorize yabo lento lebayithumela isikole sonke manje kusayekike manje esikoleni uyindoda umuntu okumele abe nepressure umuntu osifazane manje akusayekike manje esikoleni ke akusayekike ingane ithekeni mfethu yayisaya esikoleni manje into abantu bakubo yona mfethu ithini bafika nayo mfethu bafika nayo mfethu ikhala cabanga mfethu ekhaya wena uthola kanjani uthi manje uyatrenda manje uthola kanjani mfethu ngathola phela ngathola kanjani athi ngisomunye umjida wami cabanga ngoba kuringa ifoni kanje aringa ifoni uthi kuringa yama yabo makuringa yamana uma ayibambe yabo mayibamba athathele ibanje usisama omncane yabo ayona iqala umsisi wena lesimisi kane video ngikona ngikhona okahle mfethu wena yabona lo okahle mfethu wena ayibo simisi wena lo ubani lo munye yabona mangithi awe mfethu bangividorize la majida lapha angazi ukuthi uba even namanye angazi kodwa ngicuma ukuthi lo mfethu kuthiukhetho yabo lo mjida lo lalela phela yabona bathi umuntu osuke eselethiwe empilweni yakhe kuzodestroy into uyenza maybe 10 times because lo muntu lo usuke edalelwe wena ukuthi azodestroy impilo yakho because la mfethu ngitshethi eyenza le yanto wayengakayibhemi unga yabo kodwa ngitshela ukuthi engeneni kwami kweunga naye wayenesandla yayibona leyo nto lento wayenza bekhona nalokuthiwa Sylvester ine show yabona mfethu beyenza lento bayena benze singasiqeda isikole ngangasiqeda ke lapha isikole angaqeda esikoleni awukhulume ngedrama leyo kubanjwa kokuvela kwalento ukonakala kwempilo yakhe esikoleni before siyelapho angini manje njengoba lo ngukela le call le ingena le call le uthi wena ukahle wena ngithi ukahle wena uyazizwa wena ngizizwa phela mina angawukahle ngikhumbulisa hayibo ngiba ngithi hayibo mfethu mina lona hayibo phela basebenza expose kanjena hayibo mfethu ngithathe ifoni mfethu ngidelete lelo nto yabona leyo nto le bese ngiyefonini yami phinde ngidelete la ngibona ngena nasefonini yami benza kanjani lento lebafethu laba ngibona okay hayi labafethu laba babona leyo nto le ngivedane nginyuke ngephezulu ekhaya ngishaya ifoni nginyuke ngami ngephezulu ekhaya mengifika kadimba hayi bangipricele bashaye ngathi abazi yabona leyo ngikeleza nabo labafethu abashaye ngathi abazi hayi lo munye lo kuthuka lo nto bese kuvela ukhahla kuqala lo kufani hayi mfethu wayiqoba-ke le ngane manje cha ubhaka mina singayiqoba-ke le ngane kuthiwa manje sekuthiwa wonke-ke umuntu uyazi-ke manje sa-ke yena manje sigele indaba ungashayisi ebe ngingafika suku lokuqala yabo afike sigele suku lokuqala fethu le ngane fethu ivedanize ngimina cabanga bethu inokube ngabe yona sibhekelana nalekhe esibhekene nayo yabo sibambana ngezandla sibayeke lapho yabo ivedanize ngina fethu ngiqhumisa ngempama ngathi manje wena ubiza obra wakho ukuthi bezokuvidorize manje ivedani ngishaya ngempama abanga fethu impama phambi ngabantu ngovidani bangidakaza ngoba bengihleka kanjalo angikhali-ke mina ndoda yabo ngifela emntwini yabona leyo nto kwehleli lodwa ama ngikhali kwehleli lodwa kuphela fethu umuntu wabe niyabambana naye fethu uyakushiya manje esathini thula-ke hayi ngithi uma ngijika ngiphindele emumva ngiye eklasini sifike ngihlale phansi eklasini yabona leyo nto leyo uma ngihlala phansi eklasini angene bese kuthiwa ukhetho athi hayi fethu simiso fethu ikhohlwe le ngane fethu yona ngane le ngafethu yabheda fethu le ngane fethu ngiyayithanda yento engibaselayo yabona leyo nto yento engibaselayo le ngane ngiyayithanda yabona fethu ibani wenze le nto fethu yabona leyo nto hayi fethu yabona fethu angazi fethu yabo bangidrayisela yabona leyo nto bale bengidrayisela ngale nto ukuthi manje abafuna ungitshela ukuthi ubani wenze le nto le endaba egcineni manje fethu yabo angisayi esikoleni lakini ungayibulali fethu angisaloke ngisathindi manje esikoleni yabo angisafocus esikoleni lo ngincenga ngikhumbula kanje lo ngincenga bese ngilo ngincenga njalo futhi mangibona mandisa fethu ngiyaxolisa fethu manje mangithi ngiyaxolisa ngazi ukuthi lento ngenziwe yimina yabo yabo ethi fethu ngayincenga yazi yancinza omunye umjide kuthiwa udube
Yes. Njalo mayiphuma esikoleni mina ngiyahamba ngaphambi kwegate esikoleni ngifike ngiyincane. Angisafundi lapho sengisikhotheni. Yabo sengibhema insangu sengibamba inkunzi. Angakabhemi lapho. Angisengibamba lapha inkunzi ngiphatha isibhamu lapho. Yabo? Sengihamba ngangihamba ngento ekuthiwa ayina, yabo into ekuthiwa ayina. Ngihamba ngalo kuthiwa ayina. Ngincenge njalo phela ngane hayi bese sayishaya yabona leyo nto le. Yami ngibuye ngicabanga mhlawumbe sokuyile reputation yami yabo bese ngiveze ngawo sengiyekena nesikole yona iyekanga. Yabo mhlawumbe isikole mhlawumbe ngiqhubekile mhlawumbe naso. Mhlawumbe bizoxolela yabo. Manje sithi mayibuka ifuture yami vita ngibone ngazi ukuthi yabo sengusikhotheni yabo. Yazi lento ayidinga umuntu omdala nibizwe nihlaliswe phansi because nayo ngicathi yayilimele engqondweni ngoba nani seyizingane. Yayidinga nje indoda endala noma umama omdala ozonithatha nihlalise phansi akhulume nani. Akhulume nani ngoba ngicabanga ukuthi angazi ngokubhekela ubani umphakathi nowenza mina nje ngiyindoda eyihlonipha kanje. Imagine nje bese umphakathi ngokubhekela ubani mfethu. Hey, ngokubhekela ubani. Uyabonakala unqunu lapha. Sasho kuncane mfethu. Sometimes ngapha mfethu yabo lento mayikhuluma ilethu inhlungu yabo. Hey. Okay, ya ngiyakubona ke mfethu lokho mfethu ukuthi mfethu uyabona ungalontuzi. Ungaqeda esikoleni yabo. Because mina ngangiplan ukuthi okay mangaqeda esikoleni laba bazobe beqala manje bazophuma baye college. Bazobe beqala nje befundela umsebenzi mina within 3 years ngizobe sengirich. Yabo. Le part ama drugs ukuthi bengayifakanga nje bese yabo category yonke le empilo hayi ngifuna mangibingekho. Yabona mina ngisiyeke isikole. Ngibona vele like singibambezela yabo. Mina ngokwami ngibona ngikude entweni eziningi yabo. Ngifithe entweni eziningi mina ngifithe grounding ngifithe yonke indawo yabona leyo nto le. Even isiport structure yakhe ukuthi abantu abakuboni ngoba uhleli phansi. Yabo. Inde letsizwa le. Yabona leyo nto bengikude kuyona yonke. So manje bengibona nje ukuthi hayi mangiyeke isikole vele yabona ngizohlanganisa ngizoba nayo lonto zasekhaya. Lento yemoto isibhamu uhlangana kanjani nakho? Imoto nesibhamu into zasekhaya lezi. Ibhamu into zasekhaya lezi. Imoto into zasekhaya lezi. Into enkulu ezikhona vele ekhaya. Ungena kanjani ekhona kogwayi ke nje uqala indaba zogwayi ngoba iyona singaye ohlelo lo. Ugwayi buka kangibuziye ngabunga kangibuziye. Kahle kahle yena singaye ohlelo lo. Ngisuke ngincane ukuphazamisa abantu bayalwa abathi umuntu angimiyeka ahambe nenkulumo bese ngimbuyisa kakhula kahle. And iyayenza sense lento abantu abayishoyo. Hayi yabona leyo gwayi kazi singangena kanjani igwayi. Ngaqala ngokuphuza. Uphuza uqala bengingafuni utshwala. Bengingafuni utshwala because bengibuka kanjani abantu abedakiwe benza into engasile. Bahamba badunuse benza into engasile. Yabona leyo nto. So bengingayiboni nje isense okuphuza ukuthi why ukuthi uzophuza yabona. So then phuza ke ngase ngakubona la kuse stylini yabo. Leyo nto ebhedayo. Then musana ukwenza ukuphuza kube se stylini. Yabona leyo nto bakwenze kube se stylini if it's a good thing yabona leyo nto manje bonke bayaphuza. Ila qala khona umuntu bekwaphuza siqala uyabhema mina ngiphuzile kuphela wafanele wahlangana nomuntu cha ngiyahlangana nabo baningi nababukhona nobukayo la osho njalo ukuthi mina ngiphuzile kuphela mina ngaqala kanjalo mina ngiphuzile kuphela yabona leyo ngaqala ngaphuma sengiphuzile hayi insango ngibhema nje yabona leyo ila weakness yakho le ila se destroy yakho lento iloku ingena kancane ngiqala nami kanjalo ukuthi mina ngiphuzile kuphela insango ngibhema nje hayi insango futhi ngibhema mangilala so ngenzela ukulala nje yabona leyo hayi mina ngibhorekile yabona leyo nto le ungena kanjalo yabona ke ima drugs iningi ngazi ukuthi ungena kanjani umunye umuntu akutshela ukuthi empetha wena mbhemile hunga empetha sex uyenza kangcono futhi yabona leyo nto le wahlangana nomuntu onjalo no ukhona okwafika la othi yona eyamfake ucansi lona lamfake ihunga noba eneyintombe eziningi so wayengasakwazi ukubhekana nazo ngegazi abantu bamtshela ukuthi if ubheme right then uyalasta embedeni uba uvuthe hayi ngiyayibona leyo nto mina kodwa singahlangana nami nomuntu onjalo ngitshela ukuthi yena sex good for yabo futhi mengabe ulontozi mina ngingenanga kanjalo mina ngangena ngenithekeni yabo la ngikutshela ngithi mandisa no andisa antsela lo sister so lo munye ebheminsango yena ngifake ungeni yabo sengcinzana naye ke ibheminsango emfethu yabo mangiphuma esipanini ifike futhi lapha ususebenza lapho
hayi mfethu ngayi kusipani esi-10 mfethu yazi nawe i-round akuseni mfethu siyazi vele abantu bamsebenzini mfethu yabona leyo nto leyo siyaphuma mfethu siyocosha ababili abathathu no usazositshela nangaleyo journey yakho naleyo journey yakho ubamba inkunzi nangokumandisa manje-ke mfethu-ke le ngane lena mfethu uma ngiphuma esipanini ufika la le ngane lena ingishukela idamu lenkantini ingihlikeze ngibheme ngilale yabo ngelinye ilanga le ngane esho ukuthi ngifakele ihunga yabo ilokhu mfethu shuthi itshotshwa imali yami lokhu engifakele ihunga ilokhu itshotshwa imali yami lokhu engifakele ihunga lokhu ngiyibhema lento ngiyizwa imnandi ngenye ideye ngithi hayi ngihlela ngiyindawo yabo nginemali mfethu ngizwe ukuthi hayi ngeke mfethu yabo ngiyitangathi ngiqale ngiyibhema kodwa nginesibhoco ayishayi khona ayifiki khona ifone le ngane ebesithi kumina mfethu njani lapho ngizwile kuthi unemali ngizwile ukuthi right yabona leyo ngithe mfethu nginemali nginayo yonke into kodwa ekade ngiqalile ngiphuza ngibhema kodwa nje mfethu ngiyagula angikho nje right hayi mfethu uqhamuka mhlawumbe ngizoba right ngazi yabo athi ngizenza mfethu ngizokwenza ube right lapho hayi nangempela ivetani ifike siligoqile edamu la yabo mfethu hayi mfethu bazalana ngiza ethi ngibiza ngibhangihlena no love ufuna ukuzulathi mfethu wena highlight lapho highlight bese sawoza sihlale phansi yabo thabe sky spam eqala ivithi shise idamu alifuni sibheme nabantu shise idamu lelibheme ngeqala ngizi silence ango le abnormal yabo inikwa wayo abnormal kunikwa wayo yabo kodwa nginganaki nje vele lona ngeke ubhemile ngihlale phansi ungalapho sengiyazi sengidala sengikhulile phela manje yabo ngibona sayikoda ngeke ubhemile ngihlale phansi yabo hayi mfethu inginikeze le down leli ngilibheme the ngiqeda kulibhema mfethu ngiyinika nje mfethu kavitani kwasukenye ipower ngaphakathi mfethu yokuthi kwami ngazi usikade ngingaguli kade ngingenalutho mfethu mina nje mfethu ngi-right mfethu ngathi ngasukuma ngami ngiyophuza amanzi mfethu ngigijime mfethu yazi mfethu ngahamba ngayophuza amanzi ngithe ngishaya le glass yamanzi ubona uma uphuza iglass yamanzi thola ukuthi uyayibuka lapha phambili uyibona leyo nto the mangiyibuka lapha phambili mfethu azi kwakhona into engitshelayo yabo mina mfethu kuzokube namhlanje ngitshele mfethu abantu abadala sebaphila abasaphila ngiyakutshela mfethu bayaphila mfethu la bekhona abantu sebashona bayakhuluma mfethu bala emahlombe mfethu ngikholwa manje sengiyiphara mfethu ngisithi ngisayingani lokho bengingakuboni just bese ngikhumbula kahle ngiphuza le glass yamanzi mfethu lo muntu lethekile into manje le ibhemisa iwunga siwesu ijwayela kabi hamba uyishaya tshela ukuthi mfethu ayivala iglass yamanzi ngangakholelwa kulonto ayivala iglass yamanzi ngathaya ngihamba safisa hlala nabo saphuza kwabamnyama sasalala kusasa ekseni akekho lo muntu ahlala futhi ngaphindi yangishaya azi mfethu wafika ntambama nafika ntambama ndaqale yakanayo le mali yale kuthenga lento athi ngimtshele mfethu ngithi aza ngazi ukuthi wenzakalani ukuthi ngishawe esinye isibhoco ukuthi ngikhathele mfethu ivetani ithi mina mfethu hayi mfethu let's 25 rand mfethu kuzoba right mfethu kuthengela mina into eyi-grandpa izongithengela i-grandpa ithi grandpa I want 25 rand zokuneza imali ye-grandpa I want 25 rand grandpa ase mfethu mina ngifuna ukuthengela i-grandpa le ngifuna ukuthengela yona ngithi hayi isho lapho ufuna ukugqizela amaphayisan ngifuna ungisela imali yami ifuna ungizambela yona uyozenzela yona lento ngiphuce lento lena okay nginikeze mina 25 rand yabo bese iyahamba bese iyabuya ishawe indawo ezobenzela kuyona lento ividani izoyenzela la kumina mayifika la ishisa tiles bese iyayithela lento tilesini bese iyayigigaya uyagigaya hayi ngayilinda yabo uyagigaya ngihleli lapha empedeni kanje yabo uyagula hayi ngisayibuka nje ngikhathele lento ukuthi ngibhemile ukuthi angibhemile hayi ngithi mina yini ebesiyangichaza ethi hayi lento leni iwunga yabona leyo nto le ngiyeke nje isayenza lento qeda ukuyenza lento bese iyangigoqela bese ithi angishise mina phambili idamu yabo fuwa madama lawo sabhema elilodwa lawa amanye o4 lawa amanye o3 azangiswabheme lawa amanye o3 elilodwa athi ngishise mina ngilishaya ngizwe ukuthi amandla ayabuya bese ngiyamnika alishaya bese yalibuya bese ngiyalishaya bese ngiyamnika wathi ngimnika bese ngiye-drawing lapha noma ngiye-drawing lapha abanenhlanhla ukuthi ngibe isibhamu usithathile ngani manje ngithi ngicwile e-drawing ngithi ukudonsa isibhamu kumdubuko mabethi ngicwile e-drawing asikho isibhamu khona iwisa donsa iwisa hayi ngamenzela ngewisa angimshaya ngewisa ekwazi ukuqhamuka abantu basekhaya lapho usenjani lapho
vele already usakubulele vele abangaqhamuka aze qhamuka baqala qhamuka uandile lo ngimenze affair naye qhamuka uandile hayi bombulalelani uandile uyangijwayela yabona lo nto lapho ngicela ukumtshela lo yabo yini wenzeni ndoda vuke edingithini nganyabantu angacishe ngaboshwa buya eko police station ndoda ngangibulala la ngane ngangibulala la muntu ngangibulala ngoba ngilo ngicabanga ngazini ngizophuma kanjani kule nto mina ngizophuma kanjani kule nto mina yes mfethu yazi ngeze ngiphahlwe bese qhamuka ugogo asigogo yini simshayelani kangaka lo ufuni ngibathi bangilamula ntangilamuleke ngabatshela xaha lo ngipemisa iwunga lona ha phuma la bese babona sephelile kanti uyangijwayela ngipemisa iwunga lona yabona leyo nto le engibuyela ngaphakathi andi hayi yeke vele ngosayibhema uzoba right abanga kanti akazi nawo andi ngizofaka yena kuyona wena washo ubani ngewisi mina hayi kahle futhi abekubamba ngewisa manje futhi abusha wayibina ke manje ngewisi izwa yena ke andileka akazi ufako yena lo ntuzene ungeni ayikhathwa ngiyeke lento le mina ekhaya ke ngiphatha ukhiba ngiphatha ukhiba senzansi ngiphatha ukhiba phezulu yabo lapho ke ngiqale hayi ngizama ukuyeka yabo ngiyeke okay yiyeke yabo then mase kuba khona flow kwemali yabo empilweni yakho nokuba bored ukuthi usuyazi yabona futhi addiction once yafika empilweni yakho fanele wazi ukuthi uzolwa nayo for the rest of your life. You must know ukuthi once you get addicted to something, it's either alcohol, it's either cigarettes, it's either anything oyenzayo emhlabeni. Yes. It's either it's sex. Yes. Yazi ukuthi addiction yakho ubuswazi bomnani bayo. Addiction yakho uzodlwa nayo impilo yakho yonke. Yes. Ngoba njalo lonto mayiqhamuka kuzoba khona lento ethi nayi lento. Like uma sekungena imali uba free. Ngesikhathi free izokucathamela. Mawuthanda imali kakhulu ukuthi uyayithanda imali ukuthi ikwenzela izinto eziright imali. Azi ukuthi addiction yemali iyohlezi kufanele ulwe nayo impilo yakho yonke because imali khona lo uyayibona khona isamba. Kumele ungayithinti kube khona into esithinte yayibona le nto wazi ukuthi mangithinta ngizoba ngena enkingeni yayibona le nto le so addiction yangu ngangilwa nayo impilo yami yonke so andile engazi uzomfaka la kule nto yabona le nto le imali ingena ngakuthini iflow yemali ivela ngokuthi flow yemali qhamuka phela ngokuthi mina ngiphatha izikhiye zasenzansi ekhaya banezitolo yabona le nto le ngiyathumeka ngiyathembeka yabona le nto uyiyekile right sengiyekile wayeka negazi noma khonto oyiphuza hayi ngayiyeka nje yabo ngayiyeka nje ngagula nje ngayiyeka nje ngizange ngize ngisebenzise mina lo nto ngangasispike futhi ngangasispike basabisa nje ukuthi spike ngayiyeka nje sifike kuyeka nje ejele ngangiyeka le nto lena ngihlala if kube khona iflow yemali ukuthi manje imali iningi yabona le nto le imali ngiba nayo imali engenasidingo and andile hlezo wesokuphosa lana anginaki le nto ukuthi njengoba ngihamba nje mfethu ngiyabona le nto ngiyibhuda nje ngizophenduka uhlala yabona angayinayo lento ngoba ngiphethe sisterenhle lana ngiyibhuda ngizophenduka uhlama ngoba ngiphe imali lena mina ngicabanga ukuthi hayi mfethu vele lento ubuyela kanjani ke ngithi mina hayi vele lento lena yabona uNew Year mfethu angizwe nje vele lento futhi uyijabulisa futhi yabona le nto nakushonile olate umbulahle uma ishonile ngathi angijabulise lento lena ngiphuza utshwala kancane ngishaye nehunga yabo shaye nehunga andile yathi Khethona hayi Khethona mfethu Simiso mina nginayo into mina ezokwenza ukuthi ukhohlwe ngalento yamakho kushona yini leyo futhi izokwenza ukuthi ngikhohlwe ngalento yamakho kushona cabanga lapho siyaphuza Khethona Sylvester lamanje ngakutshela ngayo ngivithola Skole athi wona nayo into mina ezongenza ukuthi ngikhohlwe ezoqeda yonke lento mina yini lezo ngikhohlwe ukuthi ayikhona mfethu wena futhi letha nje bithi 100 rand lapho manje ukuthenga hamba bayithenga beningi amount ya babuye na sebeyisethile and uyayazi ukuthi ngiyayazi my success but angiyazi my sensitive yabo afike nayo la spam na babo ayibangafihle ecabanga thambe fika la kube khona sebeyisethile khona bangakayisethi mesethi lona hayi lena mfethu ke ihunga wala wish kanje bangitshela bona cabanga khona umuntu umshide kuthiwa uNyansi oyiphara unahlambu unaminyaka emingaka hlambu uNyansi hlambu una 50 something iphara lidala la mfethu kodwa uyiphara mfethu yezo lo mfethu lo mfethu waba honest ngina azi ukuthi wangitshela ngikhumbula kahle amazwi even namanje ngiyabakhumbula amazwi lo mshide uma ukuthi usaphila namanje lo mfethu lona abamazi bangabakamtshela
Yemfethu wathi uNyansi mina Simiso ungayibhemi lento le. Ngathi indaba ngathi Nyansi into engayibhema mina into ngayibhema ngayiya kanti ngisangaphinde ngiphinde ngiyeke. Hey yazo mfethu ngizenza nami isikhokho. Athi uNyansi ungayibhemi lento leSimiso. Lento lemnandi ayiyekeki lento. Hey yazo mfethu ukuthi mfethu ngibetane mfethu mina ngibheme ngibetane ngibheme mfethu ukubhema wami mfethu bese into esezenzekile mfethu shawa abantu mfethu ngaphenduka iphara mfethu yezo mfethu ngoba ngima namhlanje ngihleli la eThekwini mfethu yabo khona la bese ontshontsha khona bese nokutshontsha thina emajardini ke yabo yini unyawo noma nibangenela ngqo hayi ejardini mina ngitsepha kakhulu yabo le mafletini yeah kwazi mina ukunyuka ngingene ewindini ngitsepha kakhulu lezi impahla lezi challenge ngathi sports ngitsepha le manje nginontela lokubambelela ngimaki kwazi nginyuka ngibele ngikroqo ewindini hey khali umuntu wadini phakathi yabalona phuma sengiqhasha ngiqhashe ngibambele esihlahleni ngishayeke esihlahleni mhlambe ngabuhlungu ngibambele esihlahleni ngehle ngesihlahla ngayibona lo ngishayile lezi mpahla ngifika eThekwini bazokutshela ukuze ngomudizo beclimber ngishaye climbing ngentwempu kabi hey entwempu kabi climbing entwempu mina ngishaye climbing like wena la ngizubelieve khona mangibuka uthi masithi umuntu lo lapha ya hey ngakholwa ukuthi umuntu hey shaye climbing khona umuntu ethi umzobe seshaya la hey nawo bentwempu climbing nje phela hey makhona ikhona nje makela makanje nje ikhona lasilanyuka lathi hamba ngize ngifike phezulu makhona ipipe nje lihamba lize lifike phezulu ngihamba ngize ngifike phezulu hey yabona leyo nto le bengingayibheki ke into kanjalo bese ngishaya ke Pinetown yabona leyo nto le ngibaqede Pinetown ngeke iday kanti bazosicuthela yabona leyo nto le basicuthele labantu labazi basicuthela kanjani basicuthele ehlathini labazi konke sibalekela singene khona yabo yeah basicuthele ehlathini futhi babeka ama security ehlathini ahlala ehlathini ehlathini ama security yabo yeah sila siqhamuka ngasemgaqweni yabo yeah sport 3 asasamaphara vele yabo hey sama ngale parachuti le parachuti nakhona isafuna nokuhamba ena petrol obaliwe nakhona ngoba sema ngale parachuti le inebhaya nayo sizodayiswa le parachuti le parachuti nakhona ekakade ngijahwa kuthiwa ngiyibuyise le parachuti aba ngiyibuyise le parachuti kamkhulu le yabo ufuna ukuyidayisa le ngiyafisa ukwazi siyagcina kuba imoto yamkhulu siyakutshela mfethu mfethu yabo iparachuti yathola kanzima la parachuti le eyathola kanzima la wena thwala insimbi la ayindaba yani frame ngaphambili frame ngemuva wena sithwala insimbi la parachuti mfethu hayi fike ngala parachuti fese ipakisa yabo asinayo nami imali yokufaka insimbi namhlanje yeah sipakise le parachuti lena ihlezi ngana petrol no petrol okunyuka intaba kuphela makwehliwa khishwe gesi ihlezi ngana petrol esidilike la umgaqweni yabona leyo sibi parachuti siphushe yabo siphushe ukuthi ithe etshani kancane yabo manje maze sibale yapho lesiqale siphushe futhi ngene emgaqweni hey iflop yabakhona manje phela ngeke sipake emgaqweni mase sipake emgaqweni bazobamba amalana la medlula parachuti emlana sit le machalting sit ayifinish ama climbing la munyu phone munyu laptop mfethu lapha ngadla lapha ya lapha ngangibo mfethu ngoba lo ngishange sakhila ngemuva ngakhala mfethu soyishaya laptop yeza mfethu mfethu bathi ngishange sakhila ngemuva ngeshaya laptop lo yeza mfethu ngathi ngiyachuma ngathi cabanga lapho ngixhuma ngaphambili kwayo parachuti ngimphusha ngayo bidani yongena ehlathini parachuti cabanga mfethu njengoba ibaphusha yongena ehlathini abanye bahlehlela ngibule emaceleni sekumele manje siqoqo lo mgaqo qoqolo umgaqo ke manje caca ukuthi amadoda ayeza plaza nemoral yebo leyo nto le ngikhumula ubhaka ngiye yabona lokho ngiyabona hayi indoda ayikho lento le badlala abantu yabo leyo hayi ke bangetshanini hayi ayikho indaba setshanini ndoda manje etshanini yabo ihamba nje hayi tshani feeling lahle ngifike ngitshethi ngiyothi chafu emfuleni omkhulu hayi chafu emfuleni omncane hey kuthiwa yandoda kuthiwa ngqengqe sibanjwe makubuke nathi hayi basitara hayi bashaye hayi ngize ngicile ngempela ngithi hayi bafethu hayi ukuze kuzokwazi ukuthi ukhokheke lezi zinto lezini ongcona sami sengasekhaya
yazi vele mesafika lapha kaMkhize ngeke ngisaphuma hayi nangempela sifike ngasekhaya afika simlimele hayi zange saphuma mfana bathiwa madodana yawashiya la nihambi nawe limiseni walimazi kanje athi indaba ukuthi hayi ngeke dinga ukushiya la madoda hayi bangishiye ngempela hayi ngicine ngingashaya jabulele kona lokho bese ukuthi angishawanga ayibona leyo nto le jabulele kona ukuthi futhi angisashawa yabona leyo wabe sesengiphelile induku sengiphelile induku tshela ukuthi mfethu ngibuye futhi lapho futhi ngibuye esibhedlela futhi ngikhokhile futhi yabona leyo nto le ngikhokhile futhi nginjani futhi esabo nje lescrash mfethu yena futhi ummese lona ngokuvika kanjena khona lapho awuvezela umbukele ekhaya hayi bubuka mfethu ummese wayekubulala lo muntu lo yabo ummese lona mfethu ngakuvika kanje nguvika kanje ummese mfethu yabo mfethu ngibone ukuthi hayi okay manje into sesenza manje hayi sibuye mfethu umuntu abe right sosinawana vele abantu basebenza bezokubhemisa yabo imoto angazi uba sithi agcina kuba ngisenamoto mase ngikuhlama yalahleka lapho asenguhlama manje angibona ukuthi hayi ngoba senguhlama kanje manje bese kumele ngiyenzeke manje kufanele ngizame ukuhlanganisa yabo ekhaya kutshontsho ekhaya abafana abaningi abafana ekhaya seyinsizweni hayi seyinsizweni ekhaya kaMkhize enginezinto zangempela ezokubulala ngathi ucushiwe hayi mangifika ndoda hayi hayi ndoda ke ungasitshontsheli ngcono uma konke efuna usitshele nje yabona leyo indaba ngamapharajutsha kakhulu futhi indaba ngoba ngishaya kakhulu hayi ngicela ungalahlekelwa unikwe nje umthetho sikalahlekelwa ke ngithi nake into sethukeke hayi futhi hayi abafethi bale bengiphesha ke bale bengibhemisa ekhaya mina mangihleli ngibukani intaba zokukhahlamba la phesheya ngibuka umgaqo lomkhulu ngibuka ufreeway la phesheya noma ngihleli kanje la ekhaya mfethu nawo abantu baladlula lana yabona leyo kahle ekuvethana ekudlula enye intwana engayiboleka u5 rand yanga ukhokha yabo nami sengiqala ukuqalela ngidale ngeke kuyona lentwana ngifuna lo 5 rand ingolozele lentwana ngidale ngiyibambe inkunzi iphuca ifoni yayo lentwana yabona leyo nto kanti ngiyibizela ijeli cabanga phuca ifoni yami ngiyedayisa ntambama nje ngathi ngilele ngezwe ngesicapho fetheza Kosho isicapho hayi ngicabanga phakathi ngiceda kushaya ngifaka ukhonko hayi ngiceda kushaya ngoba yini manje sizobe ngebusuku kuthiwa uthathile ifoni bambile inkunzi hayi la ufundela ngiqala khona kuyongena wesivili ngikele hayi baba ngivalele ngibuka ilanga kanje manje fuck ithe yozalana kuthiwa ayifani kumele utholakala ibheli hayi ibheli fika inqa engihlale bese wesivili yezo engihlale wesivili mhlawumbe 6 months abanga wenzela ngiphume senginekhompi ngingasabhili senginekhompi sengingasabhili manje ke into esiyinkinga ke yazini ngejele ingane yakho mayiboshwa wayilwela ukuthi ingangene ejele because uyazi kwenzakalani lapha ejele kwenzakala the minute ingene ingane yakho kunento abayi-informa yona abayifaka yona ngaphakathi yabo yazi bayifakani iboshwa zifaka inombolo yabona leyo nto nokuthi ingalisabi ijele ukuthi ibuya angathi kuze mkuthiwa khona positive no negative ibuya yona sicabanga negative yabuya lese ngimu negative nje seku negative nje yabo sekithi nje mangicabanga nje ukuthi okay mfethu manje into efanele ngiyenze nangu lahlile ngiphathele ukuthi manje nangu ukuthi wenze ukuthi leyo nto yazama ukudamba after isikhathi yabona leyo nto sidamba after isikhathi yayibona leyo nto leyo kodwa nje musana kuphuma ejele lo ulahlile mbuleni phone buleni phakethini yayibona leyo nto leyo ithambamba uthi wenzani mfethu mfethu ngiyaxolisa mfethu ngidlalisa mfethu uyazi siyidlalela thina mfethu uyazi mfethu yayibona leyo nto leyo menganakanga bayiphatheni yayibona leyo nto umuntu ephila nje leyo mpilo ntshontshe awusale safu nejele cabanga yayibona leyo nto tshela ukuthi mfethu emva kwalokho mfethu ngivitane ngenze njani emva kwalokho ngenze njani ngisahleli futhi ekhaya ngiqhubeke ngihlale ekhaya okay ngikhethe ngiphuma ngithetshela sengihlilile sengiright ngihlale ngilo ngitshontsha yabo ngilo ngitshontsha nje into awusabhemi kodwa angisabhemi hayi ukuthi angisabhemi
ngithe ngibuya mina ejele ngangabhema ejele vele nakhona bengibhema kodwa bese ngasabhema ukuthi ngibhema ukuthi ngibhema tarala ukuthi ngiyabhema ukuthi ngine arrows ejele bese ngibhema phela ngathi ngifika lapha ejele ngafika ngafica ofana basekhaya yabona lapha izibosho zasekhaya yabona leyo nto leza futhi angiqasha lapha zangenza isisebenzi yabona leyo nto ngathi sebenza la muntu ngasebenza la lapha ejele lapha ngisebenza ngenza abantu abafikayo noma ubaba nomkhaba lapha ngifuna u6 ngivala ngo7 khumula icathulo khumula yonke into yabona leyo nto ayangisebenza kamnandi ke ejele bengadlala ejele abafana bazokutshela abafana bangazi babuza abafana bengadlali eFlamensville bengima yabona like eGrillini ngime eGrillini kanje awunyani bethi befika beyiguqela bona la isizwe isithupha kuphela esinda ngalo mongasiphakamise nje isithupha afana ngikhulume yakho angikhulume yakho ukuthi ugqoka isebhakho ugqoka isibeko ugqokeni busele eceleni ngilanga phela la ngemumva ngivalele ngegunya la kaMkhize la ngemumva igunya la kaMkhize ndoda umunye umjidi ompofu yenza ngimase sengiphucile izinto ngishayisele yena bephusa phezulu beqatha kama capsule qatha ke qatha igwayi yonke into sibhemana endlini ngathi semnyango sibenza sila endlini afika ubaba mefika simthumela i-transaction khona abanezimali phela ngaphandle angithi banezimali abantu ngaphandle angithi madoda afisa abanezimali ngaphandle phela ama-transaction lana phela ama-e-wallet la babuzohamba usikhiphela sibuye asifakele imali yethu lana sithengele ama-KFC yonke le nto yake mpela ubaba uyahamba ulanda ama-transaction angena ngakusasa ama-transaction ayona leyo nto leyo imake nje nami umnyango nje ngibuya nje ubona nje umnyango ngabithi nje indaba yawo ayisekho ayibona leyo nto kahle seyibulala impilo yomuntu ijele kabili either liyambulala noma liyamkhanda ayinkinga le so mawubheka ukuba uboshwanga ngabe impilo yakho yalunga noma mhlawumbe ngabe still vele isehlathini kuba ngiboshwanga kuba ngiboshwanga mhlawumbe ngabe kwabangcono ngabe kwabangcono kube angizange ngize ngibheme ngabe kwabangcono kuba ngizange ngize ngikubheme lwakho ayokuqala yabona leya luzi leya kuba ngizange ngize ngibheme kuba ngizange ngize ngiphike notshwala ngabe kwabangcono yabo kube ngamlalela uma ngabe kwabangcono mina into engayisho bafethu iyodwa kuphela yabo empilweni yodwa kuphela into engayisho yabo angisho ukuthi noma ngabe kuthiwa ukiphi state sempilo uthi kangakanani usiguli kangakanani imali engakanani yabo incane into engakuletha phansi yabo so nje wokwazi ukuthi most of the time abantu laba around wena ibona abantu abazoletha into kuwena yabona leyo nto leyo hlonipha bona yabona leyo nto leyo uyihloniphe nawe because waqala wathi awunendaba to akifile mfana wantu waqala wathi awunendaba into so kumele uhlezi ukhefula ugadile yabona nje for addiction mawumuntu empilweni you are only meant for ukuthi udle ube nesex then hambo la yabona lento ama alcohol izinto lezi ezilethe empilweni ukudestroy impilo yakho uzokudidisa zokuqeda into eyi-drug no matter what it is it's either ukuthi usomela i-dragon njalo ukuthi nasi ngihlezi ngomela i-dragon njalo i-dragon ngisasebenze ngey'phuzu yami try to quit that and wazi ukuthi if you quit that wazi ukuthi addiction yayo leyo nto uzoyilwa nayo impilo yakho yonke wazi ukuthi leyo nto iyohlezi njalo ukuthi uma uyibona kube khona ukuthi le nto le ngaye ngasitaka kuyona because nami ngangayiyeka manje kodwa njalo mangiyibona ukuthi iwonga ngaye ngasitaka kuyona yabona leyo kunjalo nje futhi emhlabeni mina iyona ndlela engingasho ngayo yabona leyo so manje ebantwini abangakabhemi idakamizwa ngiyakuzwa nje ukhala ngezinto engama-addiction ey'ningi as-addictive nezinto abantu abangayinaki mhlawumbe ejezisa ukuthi ngoba mhlawumbe ayidaki njengabo nje laba ama-energy drinks ey'khuthaza ungathini kumuntu ongakabhemi ngoba kahle kahle khona abantu ababhenyiswa izinkinga kodwa wena ukhula ungenankinga yonke into kuyi-right but futhi usukumentionile ukuthi noma ngabe unamandla angakanani kodwa incane into engaqeda wonke amandla khona like ungathina kubantu yini ongayisho kubantu ngey'dakamizwa ongakangeni nje ongakangeni edakamizweni
engamtshela yona mina mfethu ukuthi yonke into ayithandayo nayo yonke into ayibona ukuthi hayi lokhu kungcono akukho ngcono angayitshenje ukuthi kungcono as long as usecontrol impilo yakho akukho ngcono lokho othi akungcono mina ngoba ngiphuza utshwala akukho ngcono akukho ngcono mfethu because leyo nto leyo mfethu it doesn't akuyondla ingane zakho it doesn't put you phezulu in future yabona leyo nto leyo ayikwenza ube ngcono ukuthi wena mina kungcono mina ngoba ngiphuza ikhaya ngiphuza ihenis kungcono mina ngoba ngiphuza indena bathi indetshwala kuba ama-cider bathi ama stream mina ngiphuza extreme when uphuza ikhasela it's a stupid thing yabona leyo nto leyo na extreme you're addicted to extreme now extreme now uyayomela anginayo because every fucking day uzomfica ebar iparallel it's just that ukuthi ulale endlini uqoka ulale endlini but akana progress empilweni akayindawo akukho la yakhona unless awine imillion and mewina imillion after 10 years njobe selingasekho 10 years mkhulu 10 years hayi mkhulu 10 years yabo so nje into engayisho mina kumuntu ongabhema ama drugs manje mfethu akazi ukuthi yonke into emnandi abamlethela yona abangani bakhe nabantu azwana nabo that thing is only coming to ukuzodestroy impilo yakhe angafuni ukuzenza abe umngani wayo kakhulu yini ke lesikhipha ke ekhaya ke manje straight ke sikhiphe ekhaya mina ekhaya ngizange ngize ngitshontshe ekhaya uqoshwa yini manje ekhaya ke ukutshontsha ngiyatshontsha mina ngitshontsha komakhelwane yile ayisikhupha ke izikhiphe ekhaya nomunye umjide kuthi ubhira lo mjide kuthi ubhira lo unama tax yabo tuzokumuzwa umzini kamama lapha emzini kamama na-ke uma wathi maseseshonise ngiyiphara sengifuma ejele ngavula mina inkambi yewunga mina ngavula mina iy'ndonga dayisa iwunga ungasabhemi noma usabhema ngangisebhema iwunga dayisa iwunga yabona leyo nto ngisa amashida asedladleni ngidayisa iwunga la ngibhoza la lo mjida lo akhanda umphakathi ukuthi umuzi kama ushiswe yabo bethane ngikhande mina amaphara ngithi tax yakhe zonke ama-tax awu-4 lalela ke bafoko ibambe lapho nina bendle nophopha ekhanda kamenzi indaba kawulalelo umuntu omemeza ngathi uyakhalalela uthi igula likaJama lichithekile usimiso bafu sho njalo nawo ngusimiso umfoka Sithole if ever ufuna abuye for part 2 ezoqedela indaba ye-owner nokudayisa kwakhe kwewunga nokusha kwemizi nokusha kwamatekisi nokuxabana ne-owner nokuba kwakhe semgaqweni siyacela ngaphansi ku-comment box ubhale ukuthi part 2 if ever kulo part 2 kunembuzo ofisa ukuba nayo siyacela ubhale ukuze uma ezobuya for part 2 sikwazi ukuthi simbuze leyo mbuzo leyo ocabanga mhlawumbe ukuthi asikwazanga ukuthi simbuze yona mina nguprofessor ngiwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho leyo yethamele i-how I ended up in drugs engaphansi kwesitebele i-Mp TV1 mangabe uyaqala ukuba ingxenye lolu hlelo ngale episode le siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell bese ujoin i-membership mina sencenga